Digitalni detoks, potreba ili samo trend? Koliko puta si posegnuo za telefonom bez razloga, scrollao dok ne izgubiš pojam o vremenu i završio iscrpljen, a ne ispunjen? To nije slučajnost. Tako su dizajnirane aplikacije da ti kradu pažnju. Ali tvoj um nije stvoren da bude stalno online. Kad si preplavljen informacijama, gubiš fokus, tvoja kreativnost pada, a tjeskoba raste. Digitalni detoks nije moda, to je nužnost. To je vraćanje kontrole. Ne znači da moraš baciti tehnologiju. To znači da naučiš koristiti nju, umjesto da ona koristi tebe. Sat vremena bez mobitela prije spavanja. Dan bez društvenih mreža. Vikend u prirodi. Male pauze koje vraćaju mir. Stvarnost se događa ovdje i sada, a ne iza ekrana. Ako si stalno online, propuštaš vlastiti život. Zato, digitalni detoks nije bijeg, to je povratak sebi.